كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد دعوتك كنيا كبجمو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبي هارا ولد أبتاته كبني دفن الجرة الوسائل المفيدة للحياة السعيدة وان jiruu gaarii jiruu gammachuutiin nama ga'u akkaataa itti namni jiruu gammachuu jiruu gaarii jiraatu waan kanarratti nama gargaaru tooftaalee adda addaa waan jedhu darsii walitti dhaabbattu qabannee dhufne jirraa turtiin teessan wajji haa taatu. Barnoonni kuni walitti dhaabbataadha. Kitaaba tokko kitaaba xiqqaa sheekni guddaan Abdurrahman Nasir As-Saadi janiin qopheesse kanarraa isin yoofna khutba maysaarraa eegalla kun kutaa tokkoffaadha. فإن راحة القلب وسروره gammachuun gartee qalbiidha وزوال همومه وغمومه qalbii gammachiisuun raaxa goosisuun qalbii onnee ufii tasgabbeeysuun yaada hamaa irraa oofuun hiraar irraa deemsisuun huwa almaxlabu likulli ahad waan hundi namaa ilmuma namaa tahee namni hundi itti haajamuuya. Qalbii isaa gammachiisuuf yaaddawa namni hundi qalbii isaa yaada irraa oofuudhaaf jibbaata godha waan danda'een. wabihi taxsulu lxayaatu xayyiba kanaan jiruun gaariin namaa argamti. qalbii teetirraa hiraar deemnaan qalbii teetirraa yaanni fagaannaan qalbiin tee gammachuu argannaan jiruun tee toltee jamti. wayatimu suruur walibtihaaj gammachuu fi mirqaanaa fi gartee badhaadhinsi walitti namaa dhaabbata. walidhaalika asbaabun diiniyyatun wa asbaabun tabiiciyya tooftaan akkamitti jiruu gammachuu tana argannaa waan jiru gaafii tan ammoo ni deebisaa barbaadu. jiruu gaarii ifa namni hundi ka barbaadu hundi itti haajamu hundi isiidhaaf gartee yaadda'u taate akkamitti jiruu gaarii arganna tooftaalee akkamtu jiruu gammachuutti nu geeysa waan jedhu laallaa jechuu kana dubbiin amma sababaa diin qabdii sababaa xabi'aati qabdii jechuu. sababaa diin waan diin keeysaa itti ajajamneetu jira isiisan hojjechuudhaan isiisa raawwachuudhaan isirratti deemuudhaan jiruu gammachuu argannu jechuudha. waan ammas uumamaan namni ilmi namaa akkuma rabbiin itti uumetti xabiyaa isaatti jiruu gaarii ittiin barbaadu jiraaya gosa lameen kana. kana lameenii fi ammas wasbaabun camaliyya sababaalee hojiidhaan taateetu jira ammas hojiidhaan ta hojjetamtee jiruu gammachuu saniin nama geessu. kana hunda adda baasnaa kana hunda irraanii haasoynaa kana hunda itti isin eerra. ولا يمكن اجتماعها كلها إلا للمؤمنين أسباب عمليات هجنتاتو تغرتي طبيعة تو مانتاتو تدين كيسار كم تاتو هندسي مؤمنة فملي نما بروتيف ولتنقبمتو أما مؤمنة نما ربت أمنيف نما مسلماتيف سببالين ملكي سببالين جرو غمچو تنهندي ولقبمتيتي إساف مجي فهمتي. وأما من سواهم فإنها وإن حصلت لهم من وجه وسبب يجاهد عقلاهم عليه فاتتهم من وجوه أنفا وأثبت وأحسن حالا ومالا. نما مسلما تهين جرون غمچودا تكاو سببالين جرو غمچودا غريو إسان برت أرغمتس سببا بيتون نساني حيون نساني هدو چراكاني فيج
ma sababa jiru gammachuudha hanga tokko yoo argatanis tadhabantu irra hedduudha karaa tokko yoo argatan karaa hedduun karaa iimaanaatiin karaa diiniin dhabanii irraa hongawanii jiranii ni jee duuba muallifni darsiilee teenya takkaa'u barnoota keenya kana keessatti ni ishaarraa karaa gartee maxalaba guddaa beekamaa waan barbaadamaa beekamaa ta'e kanatti akeeynaa je لهذا المطلب الأعلى سببا أخينا بربادما الراولانا تيكنت الذي يسعى إليه كل واحد كهندنا ما جرو غاري جران نجي هلكني غويا چراكو كان مال تجرو غاري جرو راحة دا جرو تسغبويتو تنما غيزوان جو تاكلا مجي ترتيبان سنيو فاجا نوسيسا قسمت سنيو فمنهم المنمار من أصاب كثيرا منها فعاش عيشة هنية نما قودا قدا جرو غمچور رارغته جرو جبدو جرو غاري جرو راغمدو جراته جرايا وحيي حياة طيبة جرو غاري جراته أكست جرو غاري ركتور جرايا ومنهم من أفق فيها كلها فعاض عيشة الشقاء وحيي حياة التعصى نمر نمامس mallattoolee jiruu gammachuudhaa tahaasoo udeemnu tana ta duruu dubbachuu eegalle tana dhabee jiruu hongoo jiruu hiraar jiruu dilii jiruu balaadhaa jiraateeya jiruun isaatis baddee jireenyi isaatis bade hedduudhaaya ومنهم من هو بين كچنا كنافي كن جدو جروس نجرايا هوغو تك جرو غمچو هوغو تك جرو هرار اكست كول كيس اوفلين هدودايا بحسب ما وفق له هنغم ربني سكاجلچن والله الموفق والمستعان به على كل خير وعلى دفع كل شر رب كتولت هندا ولتنما قبويسا كهمت هندا نمر ديبسلين إسايا دوبا جرو غاري جراچوداف دين كنا قبچو نور باچس امنتي تينيت مسلمات نرت هركمرنه جراچو نور باچس مي اتولالي نما دين قبو كعباده غدو كدير كما دين اساتين دابتو كربي اسا غبرو في كواتا كدين راقودن قمنه غنما گلگل اسا هلكني گيان اسا دلي في بدي في دوغورا كيسته ته كامتو جرو گمچو كيس جرا كابينيا في دبا اسال لمينيتو ميل فكايتي اكنمت اسانو جرو اسال لميني والمدال سيلال اينيوتو گمچون جراتا اينيوتو هرار كيس جرا ifa bahada jechu nami diin harkaa qabu ka rabbii isaa gabbaru ka ajaja rabbii irratti waan diin islaamaa isaan irratti oolee bulu jiruu gammachuu jiraata fuulan guuru hin hiraaru ufin abaaru yaaddee hiraaree qaaxiraa taan guduunfee taan hiikaa qaaxiraan bulu hanga rabbiin isaa argatetti aminfatee rabbii isaatiif galata galchee jiruu rabbiin isa jiraachise jaalatee gammachuudhaan jiraachaa jira gammachuudhaan maatii isaa jiraachisaa jira gammachuudhaan diin rabbii irratti hanga dandeetti harkifachaa jira jechuudha warreen diin hin qabne immoo faallaa kanaati rakkoo keessa jiran hiraar keessa jiran qabaatanis dhabanis cinqiin isaanii cinqumaa halkanii guyyaa yeroo takkallee irraa gadi hin galtu tanaaf barbaadamaan keenya diin qabannee diin kanarratti ciccinee jiruu gaarii jiraachuu nu barbaachisaa jechuudha rabbiin ol tahe rahmata isaatiin nuufi muslimtootaa fi isinii fi muslimtootaafis jiruu gaarii nu haa jiraachisu warra diin irra jiraatu ka diinuma kana qabatee jiruun isaatis kanaan toltee akhiraan isaatis kanaan toltee kanarratti du'ee kanarratti kaafamu rabbi nu haa godhu hin hiraarina ni si yaaddawina rabbi qofatti irkadha amantii teessan jabeessa سكنتان تنيت ففتي هم فقاتنا هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته